lezi zindaba ze-iri lesithandathu esifundela zona ngilimi lesiNdebele zala kwa-Fake News TV. Si-Fake News TV sibambisene nebakwa-Facebook. Indaba ezilandelako uzifundela liphimbo lika-Ndwendwe ngingwakwandu. Sithoma ngalezi ezilandelako. Ikutani womvumo welimi lesiNdebele uBongani MP uthumbe unongorwana nge-album yakhe etjatja ebetha ukudlula igezi begodu ibetha nokudlula amaporho mathamaka. Umphakathi wangakwaNdebele uthokoze khulu bewamthokozisa ukumhlabela imbuzi. Mlaleli nani babukeli lapha emakhaya, indaba azipheli, kuphela sona isikhathi. Ngizibeka la sanamhlanje. Mina ibizo lami ngingwakwandu. Thokoze.